boy mu de course enra wo Nsoatre man no kore etie for ni na by ndura eduo sa former MP no ni bodyguard we confusion ni na afiri no de wa hye blocked white no confusion ni na ono confusion ni na afiri no ono se o ma yenko o mu yesa gidi na da minute no bujo no ansa na yeko park car no ansa na ye place no esi bako ansa na ye boss na abibu no muni na gadi na yekofo yeko dress room enti menkasa fira me ko Nsoatre no me hu bi kurada 2 years ni me ko me hu bi kurada ba ndro menkasa ye di bus no wura inside wa me hu ade ayesi no na me sinde bibi si wa enti me kura ndra eye me wonder kura me bu antume mfuo enti yoko dress room na coach ka kira me se baba inde de mama 100% one para pa one ka bibia na misiri ye na yoko no yoko ye warm up wie ye na ye bia bibia ye ko park no so yo bibia ye tena se mini isa amadu ni nkrofo bi ndo mba ye muso mu yi mpamu ye na yoko echiri wo enti yoko echiri wo na ye ball no sa pipa na first half no endi wie ye na Nana Pinkra eni Kosiapia eni omu former MP no omu ti baby fako enti yebo first half wie na MP ni sorry say okokasa akire nkola no na Nana Pinkra eni Kosiapia di nechi omu di barrier no na nkola no ma omu pamu Kosiapia no na omu ma MP no nko koye wo ye peni kura say okwa bi wensu kura ya Kotoko mpenifo wanya sa ene pam Kosiapia no Kosiapia no ko tena nche na onu ko kasa ye oba ye no sa kwetena Kosiapia no so enti ade ani yesa na start ball be 5 minutes to 10 minutes na football de to ko player to players de yoku to ko tembia enti omu ku bi now omu supporters now start awuri any perimeter no mo wure inside wall obi so free echiro de kube na de bobo ye Kamara na keeper no na Kamara unhu se Kamara dinechi kube pa na okuta ye no de bobo nechi na omkrofo tutu ade gidi na ade ball referee no na referee se wondi ball no na wo usi baye MP former MP ni si baye na obo pa cha usa anyeye na onu se na onye Kosiapia emwa entitamu no ina na mi pole na opele na menim na pole se oba na pole se Kosiapia nko bebia pole nya etan no pole se Kosiapia nko bebia enwa no na MP ni kasa yeni se yonko ipele firo MP ni de bebia me medina mabonidi former MP no bebia medina mabonidi ono yeni se yonko ipele firo ani ni guy no WhatsApp block no omo ye 3 MP ni eni nkro for 3 boys no omi na ma sisa omo jai football na MP ni ye starting kola no se omo ko ipole ona abibi mu ales amofo onyezu omubua ompese omu yipole popo anyeye na bibia kamu order na hu se referee na mama obia yellow card red card apie enti ona Nana Pinkra eni Richard no kura MP ni di na atem se wu Jimini odina okafu odi Richard atem no ye technical no katia se Richard na wudi no atem se na wu team no ya wudi onu so na lead team no ba ye onye ni paketo so obobu Richard ni na enti o wana se ya ma keeper no red card no omko yewi omko bo
keeper no dress room o na fa ye ni Richard ni Nana Pinkra eni Kosapia na ye ko enti meti a me gya wo keto bi a Pooley su sisa no na ebe hu a me hu se Pooley abadameti tam e be hwa ye de ade awo Pooley ambulance jino ya chi wo boy 20 minutes na ambulance ni hu driver ni de o mobile fa Pooley ona Pooley wo park no so Pooley wo park no so asema akosi no by on crofo baby sister the team no omo jai na be boa anya sade ade o ma yen so ebe obi amasa ndi akomi Pooley mini na gina wan o mi dan me ti akwa mo ku Pooley no papa no mi be bia me gina ni na mo papa ni edi ona yin starting crofo se nko Pooley firo na bra na bus ni wura mu no dey sem no mo o ma adwe se bus no be se na so o ma tutu o ma guy no amika oni sa bo glass ni ba na mi hwe no sa ono guy no ami kire no ni sa bo glass pa onu we dey wa se we onu si so ja football o si so ja football na minti amonfo ase utumi kotokotumi ba wo na get fi udi 5 series ni 10 series Kotoko ba udi 50 series amonfo ko na Kotoko ba minti o ma ase o minti o ma ase Ghana football we dem anja ball there so guy we there ami masa omo ku Pooley ndura ka na ami kanya me na di mi ba yo me kaka no keke na mi na di mi ba ye frindro man da sa wu so me na be mi da wosa ndura ma cha mi fro nya mi tu wosa ma ti banda Pooley wo ya mi yapa se ni to so sansa kura obase no wo se yansi yo ko se na mi to so sansa no ni so sansa kura wo me ke base no mu enyes anka mi nim se ma ba anka me to so sansa no aba oh kai sa Ghana football sa na be ko dia mpedifo no so renjina enya sa dia e be ba masa any perimeter sika ni na any perimeter mu sika ni na any perimeter mu ana o mpesa o makana o makana kro na Ghana football na ye nyini ye enya sa dia ye ba say police for guard ye ba ye ko ye hu kire ye adan akoto ye team kase wo ko bebi na wo atire wo ban pa kunba last year so mo say team fun we da be no mo ba ye last year mo say say tumo o na we ye bofu yambo mo ba so yankoto mo player masa omo hwe no mo ka bibi ye omo aka bibi ye sa na be ba so ye na ya ready ye be fatia ma Kotoko no me feel am sorry me lifestyle ni na ndale me ka tell me history Kotoko me papa talk am man tuma hwe ni nda ka no say ye na obi di mi call Kotoko amuda ya misire ni ka ni master awudu Kotoko na me di ware ye Kotoko na me di hwem busiafo ade am ye o me life ni na ye Kotoko enti me ndi Kotoko aburo enti em penifo no so din jina yie na baby papa adi Kotoko ma ye 20 years o 20 years on Kotoko 20 good years on Kotoko enti Kotoko me fandi agro ade obaye ni ye no enna obedi hu foso enti penfo no sorry football people so no mo sorry no mo njina ade we so mo ahwe ni ya sam kase o ya sam kase me wura wo sa frindo matimando mantimanda se no mo ku Pooley na Pooley be da obakasa akoko eyezo ewiase enya ni sa ento mo hwe bibiye de tie for me damase yo team driver na ye no adi nkomo wahwe wakire mu me raho me unze mrantie krade wosu because ohe issue na esi ye pa fidia eya papa so obi akra fie pa se fidia okwa akohwebo oja na yire ne ma